Alhamdulillah saya sudah sampai nih di tujuan di Hotel Mercure di lihat Hotel Mercure. Nah ini nih keadaan nih di dalam nih. Saya berdua sama dia. Teman-teman cewek-cewek kah? Apa nih teman-teman saya ditunggu semua nih. Jadi kita di sini ya. Menunggu dulu. Mento Indrin nih. Kemana nih? Mana nih tas siapa nih? Kira-kira tas siapa nih dari sifat tadi? Nih. Mana sih bulan ini mantan sana nyawa sana mau pun lumpur naik anu lumpur pun naik kencang joy nah kan tahu Hotel Mercure alhamdulillah wampuing ngandre deh pagana pindruan ya pagana pindruan di iya